Gua bubut nih darah, gua bubut. Oh, sedap. Dari aku nih. Ah. Cuy, ini cuy. Cari nuban ada orang cuy. Cuy, cari nuban. Wah, apa lagi nih? Nyari uban. Botokin rambut bisa nggak lu? Pijit, pijit, pijit. Buset deh, pakai kuku lah. Kalau begitu, belum ahli lu mijit pala lu. Anak paling songong ini. Kepala orang tua diwok-wok. Songong banget. Kepala orang tua diwok-wok. Nah, gurih banget coy, gurih bener dipijitin. Pijitin udah bisa nih, mata gue colok lagi. Mijit itu nggak begitu, nih ke atas set gitu. Ya, elah. Ngelus dengan mijit. Jetutin bisa nggak, jetutin rambut ayah? Iya, bisa nggak? Didis kalau itu namanya, didisin. Kalau jetutin ditarik, petok, letok, bunyi. Memang kuda kayak begitu. Kayak kuda. Lu orang berbakat jadi tukang pijit. Bakatnya lu jadi tukang insinyur teknologi, editing. Sini bolong pijit pala lu. Ya guys, lihat guys cara memijat biar pala enak guys. Nih abang Ampan, badannya masih hangat deh abang Ampan. Kayak minyak engkong loh. Pertama-tama dikuel-kuel. Oh, biar stresnya hilang. Masih belajar biar stresnya hilang. Ini mijat rambut guys. Tuh, rambut dipijat. Gimana rasa diginiin? Enak. Hah? Pijat rambut abang Ampan. Enak gak? Enak. Enak gak? Enak.
pijat rambut guys. Nah, sekarang kita petokin guys. Nih caranya. Beneran orang-orang bunyi. Tok. Beneran ora ya? Hah? Ora. Hah? Masa ora kedengeran? Ntar pakai efek sound aja. Lah aja pakai backsound. Beneran. Nih. Oh. Beneran ora? Nih. Oh. Beneran. Oh. Berisik banget sih orang di depan. Beneran ya. Oh. Beneran. Oh. Pindah ya, pindah. Yang di sini biar kedengeran. Depan orang kedengeran. Kalau di sini insya Allah kedengeran nih. Tuh. Oh. Hah? Nih. Oh. Bunyi kan? Nih. Oh. Betek. Tak tek tok. Nih. Oh. Berarti saudara dengerin suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ekspresinya mana nih ekspresinya? Nih. Oh. Enak gak? Enak, ringan. Orang sakit? Enggak. Tarik. Oh. Ini lemongan jidat. Tarik. Ini mas saya mau begini buset deh arinya. Oh, brotok. Sot. Toh. Oh. Nih. Tuh ya. Enak gak? Enak. Enak kalau sakit? Enggak sakit. Apa gue tarik apa berubut begini nih? Nih. Tuh. Pelintir. Tuh. Gua bubut nih darah, gua bubut. Oh, bunyi kan? Nih. Oh. Bunyi gua mah ahlinya bikin saudara. Nih. Oh. Bunyi kan? Nih. Oh, lagi. Kretek abal ini. Sedap. Oke guys, inilah pijat catut rambut buat yang request ya. Udah saya, pokoknya suara mah insya Allah kalau bisa mah saya laksanain nih, Abang Tampan. Ini Abang Tampan ini anak saya. Abang Tampan ini anak saya nih. Tuh. Tapi menurut Anda semua, gantengan mana? Sama bapak kek?
Oke, tutup. Ya tutup lah. Tutup, coba bagaimana nutupnya? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe Ciwareng Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jadi tukang iklan? Dah. Kiss bye kayak Aksa. Bener dong. Kiss. Lagi kayak Aksa mah ada suaranya. Nah, ini.